Nasyama soman, pajupaw si hita banyak cara pamalas uhur bani kanal YouTube YKB TV Bahasa Simalongan. Paima ibogay hita hatan ni Tuhan, martonggo mahita mangindo pambo bayon ni tondoy na pasig. Martonggo mahita. Ham Tuhan, hamdo na bata si gomgom hanami. Janah marhiti hatamudo asa jupahan haguluhan hanami. Alanya marsahap maham huban nami, yaw masirsir hanami manjalohon in. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Renungan bata sa darion, ibuat humbani renungan wasiat na marjudul margati solo. Maronjolan maay bani hatan ni Tuhan na tarsurat bani pasalmen 80 ayat 5 das hubani 37. Janah nats nagabi pusat perenungan bata ay mahumbani ayat 37 pakon 34. Na makatahon, jadi luluhonon kudo panlanggaron ni sedia ay marhite losing-losing. Apa hajahaton ni sedia ay marhite libas-libas. Tapi anggo idop ni uhurhu, sing anjay osoronku humbani. Kita ganuban na hinarga ni Tuhan ta, anggo ni hurta hubungan ni Jesus pakonsusian ni jengis janah diar, janah goktawa do terus. Kita selaku si pangihut siap-siap makecewa. Ay bani piga-piga pahara masa do ketegangan bani sedia. Misal nih, tiki na ipaingat Petrus Tuhan Yesus halani isahap kon pasal hamateyan ni ay. Ipandang Jesus do susian ay bani teguran na bajantumang. Bursik maho sibolis. Sonay do homa hubungan ni bata hubani si Daud. Saya margati soluk do. Tiki terpilih si Daud gabi raja ihatahon na batado. Jongjong kon ma, minaki ma iya. Ay in ma iya. Adong do ijay sikap na antusias apa malas ni uhur. Tapi tikinay buat si Daud si Batseba humbani Uria, itegur keras do ia marhitin Nabi Nathan. Audo na maminaki ho gabi raja manggom-gom halak Israel. Masay mamapas uhur mo bani hata ni Jehovah, lahu makorjahon sogam ni uhur ni. Utung ma mitor isa dari si Daud salah ni ay anjaha marbalik uhur ni. Songon susian ni Jesus, sonay homa age si Daud, hubungan ta hubani Tuhan pegok do rumang ni. Malas duhur ni Tuhan in anggo goluh taman dalan kon horja nama dear. Tapi anggo simbi do parlahota, ringis do uhur ni mangidah hita. Tapi sada natang si bagalan humbani Tuhan, agi pisay margati soluk suasana hubungan ta hubani Tuhan. Lang onggam mosor dear ni layak ni Tuhan in humbata. Terpuji ma Tuhan ta. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Bani bagal ni holongmu natongtong manganju-anjuhan nami. Agi pe ibagas hahurangan apa dosa guluh nami tetap do ipataridah kam. Hidup ni uhurmu na bagal in huban nami. Terima kasih babamu Tuhan terpuji maham. Ibagas guran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasyama soman, senay marenungan bata sadarion, ulang lupa hita like, subscribe, janah bagihon hita ma, hubani hasamanta. Ay marhiti na sonay do madihut hita manukoli horja pekabaran Injil ria pakon YKB. Tuhan Yesus Kristus ma nama masu-masu hita haganupan. Oras.